ole chibai ule tunruma chuanin Kuhva chungchang han soi ve thungila Kuhva atangin Mizoram Sorkarin GST akhonem Kuhva ra ro akal theina turin Mizoram Sorkarin GST claim uchuak takina la a chu wang chuan akal reng thei phah ani he thu hi Myanmar atanga Mizoram kaltlanga Kuhva tol rukna soi om fomaya chu fiadeu taka soi hantum do nila Mizoram Sorkarin Kuhva ra ro atangin GST akhon lova mase Kuhva ra ro atangin GST alut thung he thu se fiadu chuan uluk takin kan ngai thla chuak don nia border trade hi tu thu nei na nge Trade and Commerce with Foreign Countries hi India Constitution Schedule 7 chuan Central Sarkar thu nei na ada a diktaka sumdon na akal na tura dan siam tele aru ka sumdon na akal lo na tura khuakhir na siam le event te chu amo phurna ani a he na hi Finance Ministry noya Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC te kuta ada a ani noya hian peng sang om vele a chumi zinga pakhat chu customs kan ti te hi anni border area chuan anin zar phar deuh zel reng ani hi anni hi tuna kan boipui ber pakhat Kuhva tol chungchanga po adang tu turangai anni a zo khothar lei chi a hi aluna om se chuan andang hne thei mai theya ma se triau luidung zong deuh tho hi alu ruk theina ani wangin andang seng lo ni berin alang Assam Rifle Stand an ven puina saviau chungin boipui luai tham ala lut zel chu ani hi Kashmir ram ria India sipai an tam viau chungpo a Pakistan atanga firfiak te an ron lut reng thei tho ang hian han duty viau ma se border athui tham wangin ami hring lamin a kotin an veng seng lo ni inalang Kashmir nena ain an lo na ero chu Kuhva hi chu motor lian tak manga phur ani na hi ani heng Kuhva tol ruk te hi dan lo valu ta ni angin aluna customs duty atlem bera 40% talle GST 5% an choi lo wangin Mizoram atanga achuale na amana tlom lo thei lova chu India rama Kuhva thar tu ho abik takin South India lama Kuhva thar tu lian Karnataka le Kerala lammi tengeng achun pha a an Kuhva thar ret na sa takina vochia a chu wang chuan India Sarkar hne na po an zual ko ta fowa Mizoram Sarkar chuan Central Sarkar atangin le khamoi adong ta fowa alu tamberna district Champhai District Deputy Commissioner chu Koron bera atang lo thei talova aman thei tu berni lo ma se a district chunga tanga lutani miau wangin achala phunga to panga an mu miau wangin an norna viau zelani chu wang chuan khapna thupek tam takpo achua tarenga chu ti chung chuan alu reng thowa achuk thareng thawani kanin soisiaka kanin zia siak ta luai ani hi atira kan soi to angin Mizoram Sarkar enroll wanga tlang anga soina atam hlemaya keni ang chuan vasakil kelo ma ila a enroll nia an soidan pakhat GST khona ni wanga Kuhva te tlang tir ni anga soi chungchang hi lo khel zui donila chumi hra thiam tur chuan GST kalphung tlem te tal kan riat masak angai dona GST kalphung tlang pui Goods and Services Tax GST dan hi July ni khat sang ni som pasari atangin India ram puma mantran ani a chialak danom sa tam takathlaka alang sarber pol chu vet kha ani India ram puma manani ang hian GST dan atanga chialak khoma hian Central Sarkar le State Sarkar te chan pual a om sanga GST chialak khoma atanga achan ve hi Central Sarkar chan pual achan vedang chu aleitu mangtu state chan pual ani a entirnan GST 12% lakna chi atanga chialut chu 6% Central Sarkar chan tur 6% dang aleitu omna state chan tur ti na ani hetianga Central Sarkar le State Sarkar ten chein angan kontak wang hian a enkol na administration po thuang ni in akalta a chu dual administration emo dual control emo anti a Central Sarkar ta na GST dan keng ko chu paragraph ni na kan soito CBIC nuaya Central GST Directorate General of Goods and Services Tax DGGST nuaya mi te anni a anni hen Central GST sang ni som pasari nuaya na an thoka state rang anin zar pharani customs ten hian CBIC nuai ve anni angin staff hi anin transfer kwalton train ani state tin hian GST and call to department ran an nei vele a Mizoram a chuan taxation department anni a Mizoram GST sang ni som pasari dan nuaya na an thok ve thungani West Bengal a chuan
West Bengal GST sang ni som pasari ani vele maya heng Central GST dan le State in te GST dan hi thil danglam om manglo an ni a Sorkarin rail bol na hran an ni wangin a hmingin dan hran hmingan pu ve chau zawkani Central GST le State GST te hi GST hnuaya an khoi tur chin na om hrang ani lem lova an thu nei na a in tluk reng ani anin semjok takero chu GST registration nei tu sumdong te kha an ni a bin GST registration a dilin GST software khan a in dotin Central GST le State GST hnuaya alo semdar thina entirnan kungan GST registration deal ta se Central GST hnuaya alo lut ta a adot chia moya deal na chu Mizoram GST chu taxation department ania Mizoram a chuan chumite hnuaya chuna lut ve thunganga an deal na lo en fiate registration pek an ni hnuwa an chia pek dikle diklo en dik te kha atira registration an deal laya alu na jok central emo state emo kuta khan a char char to don ani hengpak a hian GST dan zom ani theina turin thunei na introm cross empowerment chu section enge mozata an nei ani hengzong zong wang hian dual control ti aloni phata ani tax invoice le EY bill minol puin khas mo kan ti mai hi chialak na dana chuan atok zolova sumdong GST dan hnuaya registration nein chengzan hi man chung lam bungrua a hral ni chuan GST dan chuan tax invoice apek chu aphuta chu tax invoice a chuan a leitu ming a omna state bungroman bungro GST rate etc te alang turani a khas mo kan ti ngot ai chuan angai kim chang dewani chu hei hi dik taka GST pek ani theina tur le state chan pual tur achan ve kha alei tu state nena dik taka akal theina turin ani sumdong kha na thil hral na khan tax invoice issue ma se a hral tu le alei tu chawin kha in leina kha an riat wangin GST ol ruk thei dan kong ala om le ta thova le kha maya indoran la ni wangani chu wang chuan an indor na kha cheng singa man aya tamalo ni chuan interneta EY bill an siam chu GST danin a phut ta a EY bill a chuan an indor na tax invoice a thilin je kim changkha an upload tanga chu GST encall to department te khan an lo mungal thei don ani chumi mil chuan tax an PM ti kha en mil le ani thin ta ani kong laka bungruan phurlaya EY bill an nei lo ti GST encall to ten an lo mu chuan sumtam takan choi tir theya chu tiang chuan cheu ruk na tur chu a thei angin ven alo ni ta ani he EY bill hi kong laka lo en dik thei tura Central GST Act sang ni som pasari inemo state te GST Act in kan state ta chuan Mizoram GST Act sang ni som pasari emo thu nei na apek te chu Central GST mi le sa le taxation department mi le sa te chau an ni a ministry emo department emo dang official ten lo en dik theina power an nei ve lo GST dik taka an pek na turin EY bill chu an fill up dik to kem an bungra phurne na in milem ti en na tur mai ani a GST khoi tu department ni lotan poimo na aumlem lawani EY bill chu engtin nge an siam EY bill hi GST registration nei to phot chuan andu huna andu za tan siam theya anin hral tam le an siam tam angai ti na ani officer ten an lo approve emo po angai lova zandar khata po siam se chople chilin achuak ngal mai ani tax invoice mila siam tur kan ti to kha a hral tu ina siam theya a leitu zok po ina siam theya bungra phur tu transporter po ina siam theya tu emo berin an siam kha atok derani chu EY bill print out emo soft copy emo chu GST encall to official ten an lo dil chuan a phur tu khan a mu tir tur ani ta ani EY bill chu block thei ani sumdong GST registration nei ve anin dorna chuan tu emo zok khan GST return thani chung quarterly a file tan quarter ni chung an lo file lo to chuan GST system in automatic in anin kara indor na a EY bill siam na tur kha a block thina return file hi tax pay ti na nga lo ngai mai la return file lo tu chuan return a file huna chau EY bill block chu a in phel thei dona chumi huna chau chuan an bungrua po an kaltir thei dona ni a hral tu chawemo a lei tu chawemo jok GST registration nei an ni po in chumi chuan return a file that lo chuan EY bill chu a in block thin thawani EY bill hi GST encall to officer ten an block chop thei ani lova kan soitak anga return an file lo wanga automatica system in a block back hi block dan dang aom lovani hei Central Sorkarin tax official te
in lak raja lutuk na tur ven adu wang ni berina langa sumdong te fair lo taka shrek na manga eruk na thei ven na po ni in na langa thil tha takani hetiang hi GST kalphung tlang pui chu ani a kuwa ani emo thomno ani emo shriaw ani emo truck ani emo dani nang vek nuai en kolan ni a item sanga tan dan shan awm lem lowani kuwa atan bi kemo iron rod atan bi kemo a EY bill block big theina dan awm lovani kuwa atangin GST khon ani em khon ti tongkam kan ko tir dana zirin a khon emo a khon lo emo kan ti thayanga khon ti hian a shan pa a vakal chuaka valak sakemo kan ko tir chuan a khon lo ti hi adikang chuti lain India ramin GST lakna tur item atan kuwa hi alo da tel ve miaw wangin chutatang chuan chi alo lu ve wanga khon anga kan ngai ani chuan a khon ti po chu adik thei thawang chu Central GST emo Mizoram Taxation Department amo hian ashan pa in kuwa atang hian GST khon turin an vakal chuak lova ashan pa in tha an tholem lovani engtin nge GST chu alu kan thulai muwa kan lut to anga kuwa GST khon ani lo kan ti rualin GST chu kuwa atangin a lut tho si a enge om ziani ta le aizola JKL hardware chuan silchar atangin iron rotaleya EY bill siamin aron phurluta konglaka lo check anom po in EY bill adik chuan aron tlang zela ashal le huna return file in GST po apet hapa ti chuan iron rota tang chuan GST lo luta a Sorkarin iron rota tang Khawn GST akhon big viawani lawa GST kalphung pa ngai angin thil akal mai ani zok Myanmar atangin dan lovin champhaya kuwa aron luta champhaya atangin a chuak le don ta a silchara emo an lo shal don ta a dan lovaluta ni wangin sumdong ten aman theitu ten an man sak an hlawa ti chuan GST EY bill an siam ta a tuma in siam turin an tirui lova aman theitu te paltlang na atan an siam ani ber mai chuan hlauzinga chuan Mizoram Sarkar hnuaia Taxation Department an tel lova an ni hian kuwa hi an check ngai lova check po ni se GST EY bill adikem an phurne na in milem ti bak chu an thu nei na pi alam ani a lo check ta se GST EY bill nen a in mil chuan an tlang tir mai angai dona alu dan lam endik theitu le man theitu ni hek lo le chu tiang chuan a in mil wangin tlang tir ta se taxation po in min check veka GST kan pek vek wangin min tlang tir to man thei kan ni lo ti kha arik chuale dan turani a chu wang chuan Taxation Department chu a in rot lo top lo ani aman theitu lamin GST EY bill wanga an tlang tir hi thleng lo se chuan Mizoram Sorkarin GST claim uchuak takla in akaltir ti tongkam achuak lo tur ma se konglaka lo man theitu tur then khatten kuwa phur GST EY bill nei chu dan lo walak lu po ni se an lo tlang tir tamai thina EY bill an siam pha ta sup supa hei hi thilin tu ha lo takani GST EY bill an nei wang khan danang lak lu ti na ani si lo ti chuan EY bill an siam miau chuan an la siam le du zel bok dona wangin GST systema EY bill in block lo na turin EY bill an lo siam to mil khan chi an peta thina ni chu wang chuan a hran pa a vakhon om mi lo ma se kuwa atang chuan GST chu alut ve tamai zelani tin alut za thi Mizoram chan vek ani lova amalama kan soito angin Central Sorkarin achan ve state in achan ve kan changani kuwa atanga GST rate hi 5% ani angin 2.5% Central Sarkar chan 2.5% Mizoram chan ani a GST kalphung pa ngaya state po na han shal ani phei chuan Mizoram chan tur kan ti zong kha a thlen top na state chan vek tur ani le ngal Mizoram in 2.5% GST lu ta lo chan ve wanga Mizoram Sarkar in GST lak wangin kuwa atlang pha kan ti don ani chuan Central Sarkar in 2.5% tho alo chan ve wang hian Central Sorkarin GST alak wangin kuwa atlang pha kan ti ve tho turani don lom ni ma se an la lo ve a sumdong ina man theitu laka tlang adu wangin adu thure ngina pe ni ti kan soi chiang to a soito angin EY bill hi GST dik taka pek ani na ata na siam ani a check theitu po Central GST le state tina an Taxation Department official te an ni kan ti to kha midang in an lo check ve a dan lova bung ruat lang tir na man ru ata nan lo po mani chuan an hriat lo em wange mo tlang tir na tur chuan lawan zon lui wang liau emo ani nge yang an hriat lo wang ani chuan
GST encall tu department lam an zot tur ni om takani tuna kaldan hi chu driving license nei lova motor khaltu te man tu turin a khaltu in adar ka ta nei chu driving license aya pom sakzel ta se ai nang vel ome danang taka import na document ta om lo wanga man turan ni lain a ayo zo reng lo tu GST bilan nei wanga local tlang tir dai mai chu hete in ti luina telmi lova andu thu renga sumdong ten GST bilan siama chu tatanga GST chia 2.5% alu wanga Mizoram Sorkar kandem do na ni chuan achan vedang 2.5% tho alu na Central Sorkar kandem tel tur ani loem ni ani na taka phei chuan aman thei tu tura danin thu nei na apek chu Central Sorkar noya customs tele Assam Rifles te anni zo kasin danang import na bill of entry BE lo phot chuan manzel turan ni a andan ken koa GST bilan nei chuan bill of entry nei lo ma se man lo turti ain ziak hau lowang smuggling veng tu turan nitlat GST chu alu tha tarin omlo claimu chuak takin GST la a tia an soi atir bera kan tarlan to angkha adik na chena oma ma se Mizoram Sorkar inemo ala ani ran pa lo ti chu kan soi chiang to a antlang na man ro atan Mizoram Sorkar ti luini mi lovin GST an pe ti kan chiang to a an pek zat la mero adikem ti ngai to angai ta a atam ber hi chuan an invoice le bila uchuak takin a ret le an phurzat an ti hniama a then phei chuan bill lem te hian an lo siam le du zela a check tura danin thu nei na apek ni lo na chuan adik le dik lo po an lo sang lo ani ang a lem po chu an chua fo mai ni turani engpo ni se an petaro rawani chuan adik thei ang berin pe se du thu sa mani a ma se chu mi cheka bill le an phurzata in mil chuan tlangtir zel chu taxation department in kalpui ta se chuan dan lova bungrolu ta chia khon tia pu na kha adik chi mai don si a Central Sorkar po in aron haw na viau mai theiani tuna GST an pek da na ero chuan Mizoram Sorkar in rol lo zia kan soi chen to kha hi chu ti ngai na aum to lova taxation department hriat pui na ngai mi lovin sumdong in adu tokin mani in lumatangin online in bill siam theya chu ta tanga tax pek tur chu mani in lumatang vekin online bookina pele a khoila ya ma hian GST va khonemo va pek ti remo a omlova voluntary vek ani zo kani bekina tholom bom kan hunga adu apiang in an thlaka a thlak tu khatunge ani a zuman khe puamman number 4 mana tanga a thlak ani emti clear ran rem to lowang hi ani ber ome mi nan du thu wang renga chian pek chu lo naremo lo pek ki remo a theilova online veka pek ani miau mai si lale duan omani po in danang thlapa refund an dilani chawin pek le thaian ni mitam tak chuan Mizoram Sorkar hian GST hi dik takin lockdown ngai tu se mumal deuh zokin kalpui se Mizoram Sorkar sumnar thalu tukani dona lom anti thina han ngai tu mai chuan thil that mel tak mai ani a ma se dan lavalu ta ni chung chuan mumal taka GST lut tura lo song bola lo cheka lo boi pui kha Mizoram Sorkar tan chuan thil ti chi ani lova chu tianga atiani phot chuan Central Sorkar mita chuan dan lova sumdong te thurwal pui ni a hlo thoi dona tuna la po sumdong ten voluntaria bilan siam le GST an pek po mizo te zinga ngei dan lova sumdong te thurwal pui anga pu tu anom pha to hial so kanisi a Central Sorkarin Finance Minister Chairman na noya Council adin GST dan duang tu GST Council la chuan engbungrua po ni se dananga important ni le ni lo lam a thler ve si lova GST lakna turata na bungrua athan te kha Indiaram chunga shalani chuan GST a om turani ti ani top mai si a dan lovalak lu atangin GST lakani ti an soi fo po hi a soi fe na chu GST Council lama hian zo chian chi zo kani ang Central Sorkar in Kuhva atang hian GST lu chan ve 2.5% achang kan ti to kha dan lova sum don na atana GST registration mangchu cancel thei ani GST dan hian registration nei to te cancel dan tur felfai takina soya chu section 29 na ani a chuta chuan GST registration nein cancel adil chuan danangin cancel thei ani ati baka compulsory registration an tin to lo wangemo sumdo na ti top wanginemo return and file that lo wanginemo GST and call to officer in cancel theiang ti ani a
Sarkar dan dang abo chet wanga cancel theina a inject tel mi lova chu wang chuan dan mangan hatok tu GST and call to officer te chuan dan pelin GST registration kha an cancel thei lova chu wang chuan dan lova laklu bungro atanga EY bill lo siam po kha engtin ma an rem thei lawani the Customs Act 1962 mangin custom officer ten kongdangin an rem jok tur ani mel engwanga smuggling manga kalna sange ani dan lova alu thute khonlui ani wang ni mi lova aman thei tu ten man lo na man ru atan an man sak miau si awanga EY bill an siam thute chutatanga GST an pek thute kan soi to a engwangin nge dan lova alu na satti lamle sumdong te har sat na te aman thei tu tur customs le Assam Rifles te har sat na te lo sai vele thungila Kuhva import atanga custom duty hi asang le maya basic custom duty BCD hi amana atanga 100% ani a Myanmar thar nge ani ti lantir tu document certificate of origin COO a chuan 40% a atla theya trade agreement wangin BCD ba ka hen social welfare surcharge SWS ala le a chu BCD atanga 10% chut le turani hemi ba ka hen GST chut le turani a chu import value aman plus BCD plus SWS atanga 5% chut le turani abung ruwa zirin GST 5% ti hi chu are to danglam theni Kuhva ni lo chuan 12% emo 18% emo 28% emo te poni theini chu ti chuan Kuhva bi ka lo chut ta ila cheng zaman lo import don ta ila chia neu ne vakan choi tur bel khom chu cheng somnga pakhat le poisa som ni vel alo ni ta a COO a chuan amana tanga 51.20% pek bel le angai ti na ani chu Kuhva ke ji khat cheng za somnga vela danang taka import the ani te chuan a tha alom a har sat lo chu kan ti mai theya ma se thil boi thlak taka vele ta ani India Sarkar Noya Director General of Foreign Trade chuan Kuhva atanga import value niam thei ang ber minimum import price MIP chu kg a cheng zani somnga pakhata a fixa kg khat zela cheng zani somnga pakhata ya niamin import phalani lo ta phot maya hemi ba ka hian customs lamin exchange rate le economy danglam dana zirin tariff value and fixed vele thin boka he tariff value hi MIP in aniam thiang lova tuna hian tariff value tharber hi kg khata cheng zathum somkua pasari ani a DDK aizol chanchin thar November ni som paruk sang ni som ni pakhata Khawn an ron puang ani hemi rate hi Kuhvalak lu na rate tur chu alo ni ta ani Myanmar lama shaltu Khawn kg khat cheng za som ni po in ron thon lu phal po ni se MIP le tariff value wang hian kg khat cheng zathum somkua pasari a ya niamin laklu arem talawani chu tariff value thar ber anga chutin ani ti chuan cheng zathum somkua pasari hi kg khat lak lu na re talo ni chuan chia choi tur zong bel khom 51.20% kan bel le chuan avai in cheng zaruk le poisa som ni paruk alo ni ta a achu dan chu a tariff value thar ber kha kg khat re ta kha cheng zathum somkua pasari alo ni ta a b atan chuan basic customs duty 40% a atanga la kani tariff value atanga la khani a hi COO a chuan ani Myanmar tharani ngai ti lan tir na le kha kha chuan ni a chu cheng za somnga pariat le poisa somriat ani ta a zathum somkua pasari tanga 40% ani a c a chuanin social welfare surcharge kha b atangin custom duty atangin 10% lak tur ani a chu cheng za somnga pariat le poisa somriat atanga 10% chu cheng som panga le poisa somriat pariat ani a d a chuanin GST 5% lak tur ani a achunga mi te pathum bel khom atang hen 5% lak tur ani a chu cheng som ni pariat le poisa somnga pariat ani a avain cheng zaruk le poisa som ni paruk alo ni ta ani cheng zaruk le poisa som ni paruk hi Kuhva ke ji khat lak lu na sum pek chuangai chu ani a heta hian motor man mutria man lep tur etc ala telma ani heti lai hian India rama Kuhva thar tu te chu Kuhva shal na re ta san wangin an hlim hle thu the Hindu chuan aziaka kg khata cheng zanga somli panga te ani wangin kumdang zong a in an hlok don ni nge ya an ngai thu aziaka ni hi the Hindu an website thehindu.com September ni som pani sang ni som ni pakhata Khawn aron langani wholesale rate asan lai po in hetiang hi ani si chuan aniam lai phei chuan cheng zali atanga zanga bor ani don ti na ani a Myanmar atanga danang taka import naman kg a cheng zaruk nen chuan areta in murem lo ta em mai ani
danangin lalut ve po ni se shalna zon mu har sa hle don ti na ani chu vurama vur zoran soinen po ate khin thei rum mai ome India Sorkarin aram chunga Kuhva thartu te hum hi madu wang ti chu achiang reng maya import na mana hniam lu tuk chuan India rama Kuhva thartu te ret awachia anga economy na tur le thei don ani kaini state apo ziklum tomato arsa etc te Mizoram aching tu te nan thar tam lai chuan state danga changlak lu khap ni ro se ti thom a om fo ang hi ani deuh bera ramchunga thil thar chuak tu te interest won him hi atul fawani rampo na tanga alu lo wanga thil man sangu chuak ture ro ventel tho atul boxi chuti lai ro chuan tuna tariff value le basic customs duty ati sandan em atang he chuan India sarkar he na thu chuan Kuhva import hi aphala atake ro chuan a phal lo emoti mai turani a state danga tanga Kuhva import tu then khat te chuan Sri Lanka tanga lalutin Sri Lanka tharangin COO anneya anni hi South Asian Free Trade Area SAFTA agreements member an ni awangin basic custom duty po 13% chau choi ngai bi kani hetianga he chuan an lak lu na ret po aniam duai theya local market po el phadon ani suti rualin Indonesia tharni si Sri Lanka kaltlanga an lak lu wanga dot panga Sri Lanka tharanga lantira chetam takan ruk wangin kumina ngai po CBI chuan case register hialani Mizoram atanglu chaulo po hi central sarkar hena boipui hle ti lo setel tabokila heti khophian da nanga laklu don hian aret lama hen har satna a oma Mizoram ang abikin khochak lama Myanmar border area te tan chuan heram ria insum don ton na hi ataka chordan tur hriat thiama har hle maya hlok tham khopa an laklu ve thei tur langsar Kuhva chu danang import in lukhong anei lo tlukani a aru ka tol a lo hlok boxi a dan lawangin an kalta sup ni ina langa chu thil dikani si lova manan ngaya nek che pan ngai ta ani chu na hong chu khotla nga thu in chu lian tak a thlena thenomanin muthiam lova sarkar dem na a thlenga sumdong te dem na a thlenga sarkar na thok theu kara in hu mo na a thlen thei don ina langa aram pumin kan soita lui ani ber hi dan lawanga kalmia wangin a hlok sia ti vedu an pung thura chu na kai hnoi chu sumdong an pun mai pialama an sumdo na chortu truck nei tu te mutria te kudam nei tu te an punga inrolan tamang zelin riau ru ta khotin deuh tho atangin lalu tu an punga aman thei tu turten an man seng lawani taber mai Kuhva man tu lewadin department anom lo angin an hadanga an boy tul ve tho sinen Kuhva ringot an boy pui man reng lova man ki maharsa an tita ani ber ome dan lova kalwang hian ret niamang reng takina laklu thaya motora phurna man an ngam sanga mutria man an ngam sang boka chu na hong chu ret pa ngaya truck hire tur van pha a ret pa ngaya labor chhor tur an van pha ta bokani Kuhva kudam lama an mutria sowa zan khata po sangte lan hlo phasia labor ret pa ngaya nadang tho ati pe lova chu tiang tur tu chu motor hire ngai labor chhorma mo ve tho si mi hausa ni phak ve si lo te bok an ni motor le labor ret sang chu mi hausa te ta na poi phatak tak lo engpo ni se danang chawin kal thei se hetiang hi chu a fel chun zom le mai theina rin oma dan dik taka akal theina tur chuan basic customs duty le tariff value emo MIP emo hi ti hnia mangaya ramchunga tharle ramdanga tanga danang taka import chu a quality le a rate in el phatal sela ti chuan danang taka akal na chan sa deuh ngei na rin chumi tur chuan central sarkar no rangaya anni in Myanmar te nena trade agreement an lo nei to te po an ennon angai don ani malatu omjenei takan nor tu an omangaya tunge zo te chu thri or tirta ang